Kurwa chinkonko inyichinsi ime ya Radio Vuna. Abantu banyamira bankoro iboro talinche nakwa nayo ningotegerera. Buata chikuraso bonge meremonere bosyo na bomo MCA akobora norolio yuningomanye. Ese gigatio mosacha na mokaye irero mwana obogo kwana kiarenge nanga yabo tusuka. Asa yunayenda mangu mwanchu mutegelingo kuwaliganito imanyia senchira yobo ikirano elietaliani Nyachai Brian. Abamenyi be county ya Nyamira basemi gwa kwena kingo mugane bali chinjira cyoko bangoro iboro nago kine birengo bibocino ase chinka abo bisakuru ase kyombe cy'umubaro nigo batebire gukora boni gera konye chinka chinyinke kwegendereria nonye na samangana au chumi. Country, you can actually see that it is urbanizing very fast. Then we also want to strengthen the integration of population. When we talk family planning, many of us think of it's a health issue. Studies have shown that investing for 1 shilling in family planning, you actually save 4 shillings. So if Kenya we were to include, we wouldn't be crying that we are having a deficiency in the budget. Gokwani meyogango mobisomane otendeto mubaro w'abantu n'amagenda rosu wakuloba nigatebe serikali ya chakiro murobali boko basomya basubati ase county y'Ugoro yobuye boko banga oroiboro. Sasa utaona kwamba kumekuwa na ufahamu kiwango fulani, ufahamu umeongezeka kuhusu uzuri wa mpango wa uzazi, na kama NCPD tumekuwa tukishirikiana na partners wetu ili kuweza kuelimisha watu wengi na kuleta miradi tofauti. Huu mpango wa family planning niliuanza 1995 na wakati huo nilikuwa na watoto wawili. Nilipata huyu mtoto wa pili, hao watoto walikuwa wadogo wakawa kama mapacha. Ikanibidi nikuje niongee na mzee kuhusu family planning. Naye pia akanikubalia, tukakuja mpaka hapa kwa hospitali yetu hapa health center yetu ya Ugango. Pata daktari mwenye alikuwa wakati huo, akatuelimisha, akatushauri, akatuambia kila aina za family. Abani gati abantu bali bamugandiro murobali bwoko bangoro iboro bakwerera obuya bwoko bangoro iboro. Nilikuwa na watoto wawili. Wakati nilipata huyu mtoto wa pili, hao watoto walikuwa wadogo wakawa kama mapacha. Ikanibidi nikuje niongee na mzee kuhusu family planning. Naye pia akanikubalia, tukakuja mpaka hapa health center yetu ya Ugango na tupata daktari mwenye alikuwa wakati huo, akatuelimisha, akatushauri, akatuambia kila aina za family planning. Hii maneno ya watu kuongea ati ukifanya family planning mtoto anatoka sijui ni kiwete, akona kichwa kubwa, akona macho moja. Hiyo ni uvumi tu, kwa sababu mimi kwangu imefanyika na watoto wako. Gotigana yoba Kenya bonsi bali baikire miaka 15 n'itatu goche igoro basabira wesoke no kubwata ikura eni agoche chinga kikyombe getene topo choline chimbe bemeyense ya Kenya IBC kegoche gochaka kobali kyaba Kenya kura gochaka kitali Kenya mutinyo gocha moseke ito Protas Nyansera na bwatorobotu rwa century wikirano. Tunarutaka so bonge egera to rumura yura na ko bagago to ko ura inyure bichana ngano wabire siko bichandege ekereke mbege to bachori ne chimbebe aiga Kenya IBC kyariganite goche ko bari kaba Kenya bosibo bachori bonene abana siasa baburira bakenya gwesoke kwerikia chikura oino muteniri monene wiki amakia ODM Raila Odinga ekirare kurwa esege to gochi asaba sai. We want the Kenyan youth to stand up and be counted together with the other Kenyans. We transform our country. We change the lives of our people. It can be done. Ukwana nensemo yabamenyi bo mu cyobo songo nigo basegetira abakenya bande kwerikia chikura anene mono bari bayikire imyaka 15 n'itatu. Tunaweza ambia maboy tukuje tupige kura tupate presom fiti maze. Ngani nduto bwate chikura kondo benso bwate kibande bwate myaka 18 tigabwate kadi. Abana buna batara bwate bibande. Bana bara bwate abangeza. For example, abana ba kibaise ni bande. Tigabajine protocol bwangu abana benjire tuyigo
babwate bari bakira 18 years above bagwe banda banabo babwate twakekura no murembe na kistaarabu na bari baje wakachikura tubwate chikadi kinyinge egera 2022 tochora murayura tokonya murodi mune bintu byamentre bo iri konyora abaraya bayabo sibo bochoryo bonene bo mwakogocha omugusini gakurire kwerikia asobonge iri kurwanirira ibirgo awabone bisakubinde bakingo saba bantu baito gusi tyosokia sobonge twerike erinde namba yetende ngo erinde to gikobese egese yetamu na indu narito kogorobuya ne abantu bwati emonto gikoboro president lakini ekare to bwate chikura chinyinge bona bargaining igotogocha togorwe serigorire go okwerikia chikura niko kogochi yago chaka benne go chakera kitari kinye cyo mutinyo gocha Protas Nyansera ko amangana majeni agende tukogochera kurega radio vuna 102.0 FM yanaboko nyore maase malia senchire mitandao halia sensemo ya YouTube Vuna TV na bogo gwetera www.radiovuna.co.ke Esabe amaboko tenena ale kuruase oyomino beranka asobwa motobue corona emesa iyamangana maya una tekire mamara ya kene mamara ya wasoku mamara ya wajeru tavuna Omusachi omwana mukaye babekiro byari me majengo Kilgori se county ya Narok asogotebakana komoito mwana obumunyeruko oli n'emyaka 5 kulingana robotero banyanyimbo omusachi ni gali getuko mwaka mukaye chinga kegenta bwategetu kyaminjoli na komoikero omunyeruko yo Musubatu Yesta Kaise yo bwate emyaka 20 yo monamo Simaengo bwate emyaka 30 nigagotebakana mege kolikyo babuguri omwana yo kumwira nyagetari kweko bogweni asibomera n'abanyanyimbo bamenyoke omwana yo nyagetari sub county ya Kilgori omukebo banyagitari gotori omwana ini gosinya ko batakane chingo machimbe ichategerwa babirabo nigo batangira sigeta sene ke banyimbo ya Kilgori sibochi gosebosyo bogo chiko igirirwa ama mocho togosuka busuke nyanyo retiri bwali ya kabiri chidosi chiri buchimibera na 10 cha chanjo ya corona ya Pfizer kure serikali yense America chichanjo chinigo chialigani kwa sigetige chinde ya JKR ne yemaga ya Kenya konyara chichanjo chinde kurwa sense yo tariki 17 ebero mutinyo yo America ni kego chegotoma chichanjo chinde chikinke go chirebosyo ligo ikachichanjo chimilioni 2 chino gutaisato ekiombe kibo chino gechinse kya World Health Organization go ikabono ya nchire chichanjo cha AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna na Pfizer gutumekwa elikurobo gwene go cyasuburire bwa COVID-19 Tukurena iganka ho MCA bwensemo yatabaka ni gobo igabasemiri abantu kwendera bweso kyasubunga ko bwata chikura bosi bo bachoriyo bonene bole bosyo buno musake ito Frank Okuyo agutumanya Tabakani gababoria bakichikura batabaka wesokia sobongeri kwerikia buna bakichikura na kubwate bibande kyagira matukoni gabere irange Njama leta nombasa apepo mo MC wodi yatabaka abantu baitum babwena tegwansa ko register asiamangana ye chikura chirebosyo nare ko boli mono abantu agusiyengima kyagira bagusi twanje kubwata chikura edekeliyo moyali na ntwanya rabasiekire lakini buno mugusi ntubwata chikura chinyinge sana asegusi bantu batabwate tikekadi n'abagusi bali bamintu bali isiko buna Nairobi, Nakuru, Mombasa bande mbale kitare bwata chikura chinyinge sana kere namba itegenya kwarakana meturaba kera kinturaba andirende ntati kubuli nonya n'abantu babuwana batabaka korosi turo mupango abantu bali bako bwati chikura bachange semure na hando ndi bwensi orocho tarabwate kadi tarabwate gepande otebi yabwate gepande na ndabwate ekadi asobonge niga bakuleira baki chikura bali bako chencha korwe wodi ende go chase wodi ende gotiga mangana yogo chencha chikure kera no koirania magendero maega bali mogo chenchi go chichi wodi ntutagete bantu barukera ntutagete bantu barua sande bacheko ochorera baraye abantu bande so nkyo kurwere wodi yao go se constituency yao ocheko bwate kadi aso tali go chikobera bera aguse ino bwate kadi yao ikaruko bwatire ochoro murayi ogocha kugambira tigagoye guchibesa ogenda saa ochokore ochoro murayi ikaruko awiri chibesa miaka 5 gaera tukonyara komatebi kende gyonse nabo igoni gakwaneire ogochamo kwomugusi nago tware kiama kiabo eligo kwana enkwane ya mobu no mugusi amangana narage kamo mugusi nkoro siari kiama kiaye nimanyetema ntubwate ebyama byeito ebinde bire byagusi ebinde bire bya kenyengima lakini narorira abagusi bande wagwakekerera na babono ntwabwena rekorosi kiama na intu no mugusi ntubwena to chamo enjireri gwa abantu bonse bachama karotogo soko guchisiko twate byabantu na ntubwate chikura gose milioni ya mone nusu sichi milioni 2 ekara togo cha sore ayenkio gotwa yinko reporter ya radio Vuna Kochins
gotikana yababwatani b'ekisemi okora kisikoro ky'abanyanarero mbaliganiga ikarogo kwanda igoro y'omuroberi y'omuyebwa ekisemi CBC ukwana balike mangana asumo cyona akuru ababwatani abonigo bagandira serikali okora emirimo asobwange n'aboroki wabayibuli amana aboroki eligo ikani y'omuroberi yo nanyarabonigo bakire koko omuroberi nagoteba abantu mpamanyo obuyabo omuroberi yo asama tukale bosyo. CBC is putting a lot of emphasis in talent, sports, what is called non-academic areas, and therefore if you don't have those facilities, you have to invest in them. So we feel the challenges that people are facing, feeling that we are putting more, but really we are putting more for the betterment of our children. And we must try and put more effort as parents, as teachers, as owners of schools to make sure that CBC succeeds. Initially, we have children who they don't know how to work in their homes, but due to the introduction of the CBC, we are supporting the government in the CBC. Everything which is being done, we are supporting it. Our children have changed. You can see how our children are performing nowadays. You can see how the children are doing in their homes now. Omwanchi mutegeli radio Vuna 102.0 FM na baigo mwanchi moligerelia alia sensemo ya YouTube Vuna TV kidakani komine ya machabu tukire magensemo ya bono maragoba na bunongekero mweli ya samangana mayabu na tokunyali ganelia kuru SMS ya ituya mangana maya tumira na chikura kachinse berengo manya senjero wenge isatunganya lentera senjero yobo ikirano eli italiani Nyachae Brian Noro mweli obwa mangana maya senjero yobo